Uimbie vuto mundi. Ata. Yani umundi nduka affect weni hizo. Oh. Okay. Wisi bia nduma kuwete Undo manae kalite kana kila kia pene yeyo kika affect umundi waku. Mbaibu nene ya umundi naone. Mbaibu ndiyo na ndiya uke. Umundi naone. Mbaibu ya Mena ya kuju. Umundi naone. Mbaibu ndoke ya mbaibu ya siyo ya kuye. Ni umundi yoyo. Naone. Ndoke ya ngaya inena ayetabia mukawa balamu. Mudana otoyo. Ela no mundi. Yola no mundi yo. Nanda wete mwako osuonge. Mudana you know no do. Mudana yo wakuju. Ne wo mpaka next year yaku. Na wo ne wakuju. Na wo no next year. You future akuje umundi naone. Ndokati ndo ibyangi jamba ndo mauke. Ndukasiokelo. Ndukasiokelo. Na mudhanola na wewe kuasa pyo. Pyo. Kwanza okele wo mundu akuya mudhanozu wo akuiba. We mwisioni ni une. Onigo wewe azabio. Wani go kona ngaito okubanga na wege. Kalaka bo wango ga kwa hii. Tunene une. No adala. Kwisa. Ngayo na kanda endia. Ni wa mania une. No mwadi ange. Kwa une wangu. Bas. Mwabika une. Ngaya ikuya ye. Une wangu. Ngui une. Mwabika une ni triko mu. Agwanga ni une. Adi, wabika une ni triko mu. Omondio. Aikuya une wangu. Aikuya yunuona une wangu. Tito omondio. Yugendo kila waele yuon bomana. Ndile amunona une. Na isubye muno mundologa kwa bondo one na nangu siogelela ingi ainda india ni wa manite akazi ya Friday na iwe ta matuko arema gwenizia agela atengai agela mukengani yunga ya mana bas tuwete one na mudana awoto mundio Noise oto mundi. Tiko wandiza no mundi. Aye. Ni o mundio. Wakota kintu kito mono akondo no kuelezia. Ne no mundi. Isine sisi kai. Azara. Mundi no to mundi. Mwakani. Uzi uni kibalua jangu. Yuli likana mundi no zuwe wewa. No ola. No ola kweli. Aene kulwa. Ila to yola why birthday. Birthday zao. Akela mundu no likana. Ya kwela we ambao miona mitandaoni. Ila no likana mundu no la wandikiwe ambe. Ndo likana. Ali. Kila ni zicho ni manaila na ibwa. Mulanola nenda muno gumana. Nila nduma yo. Kila wandiki. Wake mulanola na nitu ya muno nolanga abudwa. Andiko na andikiwe. Zutire nawa. Ageni mama kuwebwa. Ba kuwebwa ana kubudwa. Uzo. Mulanozi no nenda gumana. Lakini baidena. Baidena. Ni maisha. Na kwa kubeti kwa aliolwa ni maondo alambe. Sau. Iyo sau. Eke kwa vekti. Kubeti yako tinda wimbete. Aye nundu iyo. No muna ni wabalu cheki gombe. Isi a glass kana sia kahule. Cheki mande. Chata ega. Iyo ya mwa. Wosania 2 pieces. Tulangule. Oto tungiane. Ukwata ningi kitu kike. Sinyo tho wa kikombe. Babe maondo matona kwikika. Kintu cha becho kile sosio. Aje. Kintu cha kele katika harakati ya kukwatania. Oba umea. Uruno laisi kutona ngwa itu langule tu itatakwekana. Uitungiania. Na oila tu alume oni maondo matenea ni abo. Matemena ya gachawiyo.
SMS neyo mundu unakwatite kindu iyo changa mukio mundu una yezone witha wana kakindu chambe wana ngevinda na wana ngevinda undota aliola nundu tusioka ingiyo kathio bendo akindu kiu actually uka concentrate neyo wana ngauni aya dukindu jakele ni wewe umechata mundu nundu beila emotions siekukela walilikana na sioke nani sia ubata kuona nao igusaila we na yo munde nani yo mwana ibo nivenje no mombaza ya simo ni shauri yake akana nake nundu iyo ya affect au mwandu aloko na mamba tone zukali pressure ingi ni kuconcentrate neyo yes muyo wangayo tambia no ithi nangu ya nyepe mzene tandele majia nukuona uneo neyo si leo sionde ningelo atia mitandani leo munde naone unene wangai wa munde ni wakwa iyo mundu ni wakwa mnye niyu ono mundu umundu ni permanent nyewa winezi inaile kuibanga to mundu umundu nona ngunywe chei wizo baba wethiwa ngundi zungu yana ni bangite tyo mundu sapa kuiso yake ni so yake ni bangite umundu mba actually no mundu yu ngaine wa mina na gwe wane yu ni mwetele ni muboyete nundu waune ni konze you need to concentrate na one ni amba ni manager wa mundu nye umundu ni nya manager ngaino we mwene muthena na ko ni nya manager na ni manager umundu uyu na nakutabyo nego na kumwithikisa ne ukilete kenda withe na kune wa manager umundu iyo yule yakana nayo one wangai tumanage twika manager wa muthenola wa muga ya izani agele kilungune Maasangya na athia nyene tawaboni nero mugamba munjanja tusiokethetie